Hello guys, saya mentang saya sian ni kawan lek kolej việc mah kat nak ada sama. Des kamera lao. Kawan siapa yang des kamera lawan ni mentang dengan peni. Hai, ngarang spoy mah lah dia pernah wanjet subha ban ai kesan wanjet mah mar hero di vlogger mah. Kau lek si bun. Banyak nak kiu sekarang Bang tang. Keju wet. Untuk keset yang ke shad li ke juti yang harus kumju ni kan. Tambah pian nak tang tai. Dah deng miriam tai la lang kum berikan. Te ini mentang lah pas kam nak ai naik helmet. Nak lah helmet. Tengok ayat nak helmet kan. Lah yo tentang yang dia mi nak. Mas kam, dia mi nak. Dia lek nak. Tes kamera lang insya-Allah ada belakar benda. Jadi saya cek channel jang ira antara bu kali. Kamera antit mas. Depois sekitar. Masih bantai. Hey guys, sementara hilap poy sa ni sa toilet set kamera bokeh. Lai yo man kit ro sama man ni na. Ni perlak ni. Dengan kit ro ni dan ngam akhir ya na tambah lang siarap ni ki. Katakan gaman sim jeng irap lang prakasi mo. Ban kentu lagi jong mo. Kane te kadai ka kata ka kanuksa babha bi ba wanjit lathit iwe red rose. Sibet ni ai check try. Dan kayak ni kira lejang to biang bisi mah to boro la di ba mo dan bak mo biang baik la di ha secondly she's also won competition. We would like to call Sir Desami Suwe. As a seasoned judge, he has evaluated various beauty competitions across the state. Academically, he holds a PhD from Nehru University and has presented papers at national and international seminars. Published from microbiology department and 23 years old. And I was born in this beautiful city in Shillong from a lovable small village, Malkawan, and I love to cook and
Benda lah apa isyak bakut ngin hab ya lenya. Kelawai ngila ada shad. Ngila ada shad ngila mi sep lên. Là thay. Là thay paran. के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।